Pre nego krenemo u video, imao bih jednu molbu za vas. Verovatno mnogi od vas znaju mog prijatelja i kolegu kanal Gledaj i uživaj ili vam ga Ivana. Pošto je imao nekih tehničkih problema oko svog starog kanala, morao je preći na novi. Ako ste ga pre pratili, zamolio bih da odete u prvi link u opisu ovoga videa i pretplatite se na njegov kanal kako bi do nove godine došao barem do 1000-2000 subscribera, pošto zaista želim da mu pomognem. Ako ga niste pratili, na kanalu snimimo uglavnom jezive horor priče, istinite, a ponekad se tu nađu i neke misterije, činjenice i uglavnom slično onome što ja snimam, tako da ako pratite mene, verovatno će vam se svidjeti i njegov sadržaj. Ako vam nije problem da mu nabacimo bar koju 1000 suba do nove godine kako bi opet imao neku veću motivaciju za snimanje. Hvala svima unapred. Verovatno ni vi sami niste svesni koliko sve opasnosti vreba oko nas. Možda neke stvari za koje nikada ne bi pomislili da su opasne mogu vas stajati glave. Danas ćemo vam ja i moj prijatelj Videomaker predstaviti 5 stvari koje vas mogu ubiti u manje od sat vremena. Ako želite pogledati drugi nastavak ovoga videa, imate link u opisu koji će vas odvesti na njegov kanal. U tom videu sam također i ja gost, tako da vredi pogledati. Ako vam nije problem također i da se pretplatite na njegov kanal, makar do nove godine da dođe do 1000 subscribera, bili bi vam obojice zahvalni. Smrtonosni morski puž Conus. Ovaj puž iz roda Conus geographus ima nadimak cigareta, jer žrtve njegovog otrovnog ugriza pre smrti imaju vremena da zapale samo jednu cigaretu. Kod ugriza ispušta razne otrovne spojeve i neurotoksine za koje ne postoji protuotrov. Jedan od toksina u ovom pužu koriste se u proizvodnji lekova protiv bolova. Hipotermija. U stanju opšte prehlade tela smrt može brzo nastupiti. Ako temperatura tela padne ispod 35 stepeni Celzijusa, organizam ne može zadržati potrebnu toplinu. Putnici iz Titanika umrli su nakon 20 minuta provedenih u ledenoj vodi. Nakon samo 15 minuta provedenih u temperaturi vode od 0 stepeni, čovjek će izgubiti svest, ali ubrzo će nastupiti i smrt. Jedić ili ljutić. Biljka iz roda Aconitum poznata je i kao kraljica otrova. Nekada se koristila kao anestetik, dok nije otkriveno kako je otrovna na dodir. Njezin otrov može ubiti čoveka u roku od 30 minuta. Tetrodoksin. Ovaj smrtonosni toksin nalazi se u ribama na puhačama iz porodice Tetrodontiae. U Japanu, Koreji i Kini neki delovi ovih riba smatraju se delikatesom i konzumiraju se. Ako se ne pripreme na pravi način, mogu ubiti čoveka za manje od 20 minuta. Tetrodoksin uzrokuje i privremenu obamrlost. Otrovani ljudi mogu izgledati kao da su mrtvi. Kopneni tajpan. Jedna od najotrovnijih zmija na svetu i definitivno najotrovnija kopnena zmija iz porodice Hydrophinae obitava u Australiji. Njezin otrov u roku od 45 minuta uzrokuje grušanje krvi, paralizu i naposljetku bolnu smrt.